Uzvišeni Allah dželešanu nam kaže da se brinemo o sebi. Zašto o sebi? Pa zato sutra kada dođemo na sudnji dan, stanemo pred njega, Allah dželešanu će nas pitati za naša djela, odnosno odgovarat ćemo samo za naša djela, nikako za tuđa. Svako će svoje breme nositi na sudnjeme danu. Niko ničiji tovar na sudnjem danu neće nositi. Svako će svoje breme uprtiti na svoja pleća i odgovarati za ono što je radio. I zato se trebamo okrenuti sebi i analizirati sebe kako bi bili bolji i kako bi bili korisniji članovi. Najbolji ljudi su oni koji najviše koriste drugim ljudima. Budimo na tom putu, budimo od onih koji žele pomoći svome bratu muslimanu, imajući u vidu da nikada nisi pomogao nekom drugom, a da Allah odmah nije intervenisao i tebi izišao u susret i tebi bio na pomoć. Pa zaradimo sevap i na taj način, dakle, pomaganjem drugim.